ile tama olona lofa watatamawa le ile la lolangi tato watasi to atuli Matafeo ile angana peso soani Matafeo itatuma ina iatasi Fatala fatu le pa ia man mamadu mai mata no fie o atato pa anga o mawhaio na mafuta mai de nei tula ia fafutai tele lava fata smai de nei tula fiafi ia o de tami wa sola le minute wa tuna yatu wa ta oto atu de langi de lofa mo de anga le o le tua sa o to fata sai mo le fianga swe waina swe swa ia o le nei ia o nei o Samuelu o le popo tua vao fanga lilo Matafeo ia lo ma va lua nei ma le fionga fatonu tuila e pafafi tai sua ia ona ole nganga fia ngalue lava mo utou o wane tau tuaina o lo utou waso ia le ngata fo ilea
o le asiasi atu ia ti o tau i la leitu, ma la leitu, ia e mapu mai ai fale, ia o vevela fu li la e sa o tau whawhenga i mga aduenga o le neitu aso, ia tātou vi ia pia le tu ilo na lofa ma lo na anga le lei, le nei wa tātou ona whāta sia le neitu la fiafi. Ua limas fu ma leo minuti o te anele tu la fitu i America nei, ia o teletonu o lo o mawalunga pia le la i le tasi tu o atunuu, ia tu e whao le lalolangi, ia e vi ia pe lava le tua ilo na alofa e le mwhai on whaangataina mo tātou i asa maasa lava. Ia, e whatalofa atua i tupu mai o le atanu o alom whanau o mwhai on mafuta mai a le ngata fo i lea o paanga maasani. Ia te utau umalava o filifilia ma tau avina o le nei porkalame wa o le nei porkalame e whaingoina e filifilia oe e le atua. Ia o le ala lea e whaatulou atuai ia ta umamatu pe lava nei te ua sasi se tala ia pe moto fo i se fuis pa o le nofo atu. Ia tari tonu se mawhaio nei so o ino nā vaenga umalava i lo alofa malo wanga le leid. Ia o le taimilane nei ona ua matango fiere tatu i tu la fiafi. Ia e le mawhaio na whaangalo i nai le matango fia o le porkalame sa whapenao to whatasi ai ma la fionga ia su e foina. Le ma neia fo i o le wharangolongo ia wa maua e fo i awa ong fau. Ia e talo si a whapesa e sau malau ato ola. E le i maua se ia. O wa talo si a wa e fo i atu i ro ainga ma se taunga ma neia. E whao ngā le mo oe ia e au ngā fo i lea mo leo la tupu tupua e ma leo la whaifa iae. Ia o le nei tu la e whatalo whatwai lau topa ia malau toma malu. A o le pesele nei ia e wawai ai fo i o le nei tu la ia na whaawa wina leo le tātou porkalambe e ofo ngia oe lo matai mai le puni ala wa 2 minute tā leo le tūlai walu. Matango fie o ele ali la ei o ile mamba vi ia o ele tupu vi ia o ele tupu fusia ile malamalamba le poni sa uasona siu fofonga na tetele siu fofonga e ofo ngia oe pese mai e ofo ngia oe e lo mai e ofo ngia oe lo matai tanga e oile ngata anga le atua toluta sipa ia tamale alo le ngata leona mata utia le mamwena fasia e ofo ngia oe Silly
Ioe e ofo whangia. E le lei tele o e le lei. E te wha maoni. E te anganga malu. E te loto lofa. O loa nganga fo ia te i mātou. Ina ia mātou. O nei loa oe. E upu lava nā tātou te sā vali vali ai o le ni aso wa pei lava o na whiriwhilia oe i le atua. I le nei o langa. E le ngata fo i lo whanau mai. Ia o le whiriwhilinga fo i le atua i ate oe. Ina ia whape nao na e sā vali atu i le tasi o tū. E teu te wai. O lau whainga malanga. O wā fo i le tautuaina o lona whinangalo i le lalo langi nei. Ia o le tūlane nei, ia o le awhapea fo i on tātou o na whaafutai atu i ate o tō umalava. I la tō umawhai o na mafuta mai le nei tūla. Ia Dave, ia soi Seu Falemua, ia o Capital no tumu atasi, ia o tawa nuu ngatoloai, ia whai mai nai, ia sali, ia malo lava tuila e pa whawhitai sua, whawhitai, tō whātapanu o ngawale, i o le tasi fo i o le siu fonga o le taia fo mai au se talia, ia le tasi fo ina o leo o moa atai au, ia te risa tia, malo lava hakai, Samuelu lea ana, ia Henry Kovati, ia malo lava, ia whapena fo i nomen maa mea, ia malo lava uso le, whatasi mai, ia o te loa lava lo, ofitia pēla a inga whai malanga mama, ia whaftai lava le mafuta mai le neitu la, mai i o fui maono, ia mare anu ano marito o tele umalava o tō mwhaion whatasi mai le neitu la, ia tapunu anga vale, ia wha malo whaftai tele lava, malo le soifua manuia lau sunga pastor whangalilo Samuelu al popo tuawa o Matafeo, pa pēle a fionga le IT, wha tonu tuila epa whawhitai sua, manuia le Port Kalame, ia whawhitai manuia fo i le tapo inga, ia whapena fo ina wailu tusa i le tua lo na lofa mlo na ngale lei, i le nai tu ma le nei tu, ia whatele tele pe lava o tau. Ona ole tato Port Kalame whapena lava o na asi atu, i mauta ngase, po lawa fo i po alala whanga. Ia po whea fo i lawa le tuar ke lope. Olo e ti ngai nai. E le na o sa mua fo i lava ia awa whapena fo i nai o tātou tua oi. O tutuila mamanua, o tonga o fiti. Ia o papunu kini po whea lava o lo iai. Ia e maise le telo wha mai wa whiai o tātou tino. Ia o whapena fo i na whiai o lo tau malosi. O le tula whiawhilane nei ia o le a tātou sāwari atu i le tua e si itia o tau i tālo sanga. E te tau mo na mea lava. La levi inga i le tua ia mani nei whai ngā taulanga. Wai tātou te le malolosi e pēr. Wai tātou te le mamai e pēr. E tū mau mai lava le tua mai ranafi. O le nei lava se kone. Ia mai se kone o lo whai mai. O le ala lea, ia moto ngase, ia ne o tātou tua a, uso matua whawhine o whanau, ia pena foi ia nai tina o lo mau e mai tanga, ia alo maia tātou talo whatasi le netu la, ia na taina tuailo le pese le tasi a vea foi lea ma vai malu, e wha malu wailo whinngalo, tātou talo. Io va auelo mātou ta mapa ia. Ua silinga fo i ngā luenga na e li imata mai tai fo mai. Pau lava lo lātou i loa le tua lo mātou ta mā. Au lawa fio mātou te vala aua tua ia e wha aua wina. E wha manuia ina i o mātou tino. Mafo whau maleanganga. O i lawa fio le vaila au. Le toto pa io Yesu Kiriso. O i lau fia fo i le suafa mātou te ola mamalolo ai. Yesu e, alofangia na io mātua, na io uso ma na io tua whawhine.
Manai o te ila iti. O lo mamai I lātou le vai le tino. Nai o tō whawhine fo I o lo whapena ona tau ave. O le o loa tāua wa e foai. Whamanu ia I a te lātou. Tafi ese malalo mātou ali ie. E whaau lu whale lau opo le mana. E manu I aio I lātou. I alofa pui lātou. I le nei lava I tū lao. Ia te I lātou pe lava lawa fio nei o atu le whaababau. Whaababau lava. Amene. Ia use mai o lautou whaafonga o le pesele nei o la taina atu. Mai I le tia maa lo umatai.
whawhatai, mana ia fwori whawhiawhianga le tia maa le nei tūla o le awhiawhi. Se fwori ma le 5 minuta te anele tūla e vanu i le taimi le sifa whonga o le tai au Full Radio Samoa. I o le taimi le nei, i o le ase e atu le tatou vaa i le loto o le tai. Mataulia fwori o ngā sami le sa e whangotai. Le sa tau su e sau ponge, masau alongo. O le o ngā sami la le nao le a tatou onto se e maalia tu lava iai. A tongi atu waila le upenga ai ala vea me se manono. Pela vea me po se manoo. Ea, manoo mana ia la manoo na. A whapena fo ia la vea mai e tonu mas po se angae. Ia ele sa faina. Ono o le so lava mo wha moe moe. O aso ia fo ia sa e manatua. O e manatua aso fo ile sa e nofo utafa lo tamaa. Ai alu atu lau pe ue wha amala malama i rota ma e wenga i ate oe. Ia ai tu marito ina se i fus pau sasa i fafo lau pe u. Ia o aso la fa penei. Ia e ta ilo i ate oe ai e toe ma fo fau iai. E pule lava oe le lao lo sa. E o te lefa i atu fo i ate oe te ale toe ma fo fau. Ai o aso fa penei. Pete teo nofo ma e toe ata iai i mea tu tupu. Ai o le fa inga lava o fa amabla manga sa moa. Ia e mua lava o na tuli le tamalo i se tama i fafo. Pe tau wedfu spau ia na toi family ama i tutone whanofo se i fai pe a inga pe le a inga. Ia o winga la ia whape ta toi tonu Samoa. E le whape o se meleanga. O no le o leo langa lavo i tātou leo la pui pui. E le whape ana na whai whape o se mata pea pea whape o se manao i ni me tele. Leai ala na whaifa pena o tātou mātua o le pui puinga ona o whanonga fo i teine Samoa. O oe o le i oi mata. O oe o le i oi mata e whainga tā tele. E whainga tā tele i tua ao Samoa i o mātua ona lafwatu awa i ale taimane. I lunga o se maa e pala pe pala pe lot pe leanga fo i o le awala. Le e whainga lava i o tātou mātua. Ia mana o lava ia saunga le mu le leilo soifua ma manu ia lo wolanga. Ia o se tama fo ia lo fale lei fa pena e te oi. Ia e ila nisi fo i o tātou o le tupau ali ia fa pesa taufus pa ia te oi anate nofo lava ma la fino le tamaloa. Ma le tamamama. Ia fa fetaivi ia le li. Ia fa pela o le aso la nei nate mana tua lava. Ia o la la meo le a tātou to popole ai. O asa ne o malama lama ia tu salava pen taufus pa ia te oi. To e mai to e tala ngafa tu le a inga ia lala na wono nofo ai ia vi ia le atua au le taimila le nei ona o anniversary. E tā ua tele aso fa penei le fa manatuinga. Fa manatuinga o le tasi o le tausanga. Lua tausanga. Ia po le tasi o le aso, lua o aso, tolu vai aso, po le a lava. Le umitaru lon nofo malau paanga. E mana tua pe lava o tau. Ia mana tua. O mafutanga lava whale rungari i tale le oti. Ia e iei fo i teimi fo ia ua matatala wa wavi tala ai mo mafutanga. Ia e leisa whaina. Ona a whaapea lava ua sa ua tele le tamalua pe sa ua fina ia tatala na mafutanga. E leisa whainga. E fia pe lava le tua ia te. Oi, i ore teimi lani nei. Ia alo maia. O se mai lau whaafonga. U lava na le lima o lau paanga na e whai mai I do. Ai awa lava te uose lima se. Ine te i fo iwa umatu na e nofo ilalo ia ai tau le prosa lo matua ia te. Oi, ia lea la lea. O te nofo ma le polonga. Pe nino le tia whau. Se foru ma le vali minute te ane le tua e valu. Sa maia. Tell
Ia o ai lava o le angalo. E mana tua umalava oi I taimi umalava. O le tautonga le nai whapena. Se ia o mai le aso e vala vala I le oti. Ia o le asiasi atu fo I le tatu au mafuta le nei tuna fiafi. Ia ma lo lava tō whata panu ang vale. Ta lofa tau sala fiafi ses fau le sio vi Myers. Ia whapena fo I le Register Samoan. Pa o lava tama matua uma mea umala love them back in the days. Ia ma lo lava. Whawhelo atu fo I whaitua ia soli ulale le mafuta mai. Ia tapanu anga vale ta lofa lava my Facebook friends. Whawhutai le mafuta mai. Ia whawhutai tele lava. Le ana mana I o le tatu nei. Live le netu la fiafi. No worries. Thanks for tagging me. Ma lo lava Register Samoan. Soli ulale ta lofa. Pastor Samuelu ala popo tuawa Matafeo. Ma lo whawhutai le tautua. Ia whawhutai fo ia te olisi nale whau tua ili au man ngā luenga. Ia. Na fo whapenao na whatalo whatu le tua whine a Fo Myers. Ia ta lofa whare tua soli ulale. Ia Luisa wha mausili. Ta lofa Pastor. God bless. Le polkalame. Ia manuia fo ilau tapo inga mai tua whine ta lofa. I would like to say hello to Pastor Greg Black. All the way from Wisconsin. Yeah. Thank you, brother, for tuning in tonight. The show is going to be called half and half. So that way the folks on your side or the doing life with Jesus will understand what we go and what we are going to talk about later on tonight with the Word of God. Register Samoan o aso la sole e nofo. E nofo ane fo'i ua fiu e angi solo. Ia ma lo lava. Ia. Whapena fo'i na mafuta atu le mafuta whawhitai tapunu anga vale. Ia. E to tele lava o to umalava o mwhai na mafuta mai le nei tu la. Ia ena o le tato pulkalame whapena lava o na tutu whatasi a le nei tu la. O le temi le nei ia. E mana tua umai lava o to umalava ia o to waso whanau. Ia, o aso umalava ia, tato te whawhitai mapi ia ai le tua lo na lofa mlo na ngane lei. E tusa lava po le pepe ua se kone lo na whanau mai. Ma se ta maa po se tina fo I ua se lau ma le fito tau sanga I le nei aso. Vi ia le tua lo na lofa mlo na ngane lei. Ia, whai fo I lava o e manatua lava upua na o tātou utua a, ia amata mai lava se o matua se au atu lava se tama mea, le alofa maleanga le leo le tua. So we'd like to say happy birthday to all of you that are in Samoa, outside of the city of Los Angeles. Yeah, may God bless you. Many more birthdays and many more celebrations to come. Yeah, manuia lo waso whanau. Ai usi mai o lau whafonga o le pesele nei mo outou.
Luas fu maleona minuta tene di chula valu, si va fongo de tayo fu malipese ua fai mai.
Ia malo whawhatai tele lava le mafuta mai le nei tu la. Ia happy birthday to all of you. A whapea lava lo waso whanau o nei o tai au. Ia masiaso fo le vai aso lo mua mai. Ia whapea nao na whamanuia atu le atua ia te oe etu sai malo waso whanau. Ia vi pe lava le atua lo na alofa malo na ngalelei. Ia o temile nei ia se i whawhiloa i fōri tato o mafuta o mawhaio na mafuta mai le nei tu la tala peili. Malo whawhatai tele lava Ferretti Mose. Ia malo whawhatai Dave Tautua ia whawhatai tele lava. O hana mata utia Luisa Whamausiri a koe o atu avaku ni maia. Engo ngoa vai ia malo. Malo fo i mana ia tele le. Talo fo ia o hana. Ia malo nani mali ia fo la oi comments. Ia whapena fo na whatalo whatu ia fo maios ia tuafine ia tala. Ia whawhatai fo lava ia Craig Black. Amen. Pastor. Yeah, thank you for tuning in. Yeah, I'd like to say hello. Yeah, talo for Tala Bailey. Yeah, talo for 40 dear sister for LV Myers. Yeah, ma lo lava wato o wako akele mai lava le kako au loku linge ya fiafia pastor yo vi ia le tua. Vi ia lava le tua fa tai lava o hana ma lo lava. Taponu anga vale hi again taupo o hana matautia. Yeah, koe fa manatu mai pastor lau kongi maa. Ele pe u yaso ia ma lo lava. Na ona whamanatu atu lava. Ai awal to e whai o tōna na me te rooti sesi. Ia ma lo ia. Register Samuel whaftai tele hauso ma nea fo. Ia Craig Black for my happy birthday. Ia ma lo lava. Maria Fatima Levali. Ia ma lo lava. Ia whapena fo if Luisa Whamausiri talo for my sisterhood Dau Salas Fia Global. Ia ma lo whaftai mafuta mai le nei tu la. If you do have a request song, yeah, type your songs here and then we'll play it for you. Yeah, malo le tawasa mai o le vasa tele yo au manga wenga sa autona yai. Yeah, talapeli as for manuia lau sunga pastor fangalila Samuelu so for manuia. Yeah, mar proclame ato fafutai tele lava. Craig Black, I wish I was able to understand what everyone writes. I pray I'm time God will give me the language. Brother, remember I told you this Google Translate. Yeah, but thank you, brother. Yeah, it's okay. You know, we'll talk later about, about the whole show. But when we look back in time in life as of today, we remember our families, brothers and sisters are fighting for our country. For those who surrender their life to be in the public with us, they didn't have to do this. They can easily just go to school, get a degree, or get a diploma, go find a job and work over here local. But they took the next step. That step, it was very, very difficult. Even myself, when I see them in uniform, it melts my heart because for what they have done and why they say yes to go fight for us. For all the boys and the girls and the families are in the uniform, the military, the army, Air Force, or the Navy, whatever case might be, Coast Guard, even the police department, the fire department. We tip our hats to each one of you. We thank you. Thank you for your service. Your service deeply deep in our hearts because we know what kind of work that you do out there. And even the unforgiven world, and you chose to stand firmly on that soil, even though you know your life is in danger. But you rather put your life first and save 1, 2 or 3 lives that is behind you. Whaftai tele lava. Ilau tau loto tele, whaftai furi tau tonga, wa mwhai no tau wamo le nā whana. Ma o tau tutu iluma wa veo tau matalitai pui pui ei mātou nei. Ia leno whanofa fōi le sifa whonga o le taia for Radio Samoa e au noa fōi mas acknowledgement ma o tau to acknowledge your service.
is what you do is the most deadliest job and dangerous is in the world today. Ai whaftai le lofa malanga le leo le tua. I lo whatasi tu pe lava ia te utou. Ia ma futo le talo. Ai ma leifua mai le taihau. Te talo. Ma fau i le tua. Leifua i te talo tu lava lo wainga o i mātou lava lo wainga. So whatever case you might be, Philippines, Guam, American Samoa, New Zealand, Australia, United States, Germany, you name them. We love you all. And we're so, so thankful that you became the shield for us. But for most, we ask God to continue to protect all of you. Ia uto matahala. Whaalongo le lei mamana tua le lei le training a te iai. Awa te matamoe. Ia lava sau malolonga ne te ua tau lawe vea. O ne ilo le se whaapunga whapea. Ia o tau mamana. Alu ia o tau whaiva. Ia manuia. Lau tau tamu whainga. O le taimilane nei. Ia o le pesele nei mo o tau. Ia e tātai nātu. Ia e vea lea ma vai fo i le nei tū la. Is to soft down your heart. Ia make some times with God at this very moment. Ia usi mai o lau whaafonga i le pese o saunia mo o tau. Awa e te mai tau, lo ufa a tau va'a. Ai pu e mai se langona, mai lo uanganga. O lahua o mai, ma la ufa a so atu. E mawai se a o ma, lelehi mo oi mau. Le lalo langi, e le o toi fai ngofie. Wa o na uma, mea sa sua malie. Wa fai ngata, o mea na fai ngofie. What's a few e ai le la lo langi o te le malie. O Yesu lava nei a feta lai. Le vai e te au mai e te tai fienu ai. O le vai o te tuina tu mo oe. E puna pea i tai mi uma i lo toe. Wa sawa sawa uinga ole o langa. Wa fata alonga i vai le fasi o ti tangata. Uinga matanga wa le fata pula. Wale ai ni mea lele, wa tele i mea leanga. Tele faama i o ti, o lo o pipisi. Tele pepe, wa tatia i la pisi. Fitahua i atunu. Po ai e sili a apa mai ho a awa lofa lo uali amu ia e ho maliliu o mapu atu male nei la lo langi wa sa fiu. Le tele male tele o fa o se sona. E le la lo la
satani tu umaya use ia ualu Tetala ese fili wa esai saya ia u wa ofia tausi itula fono alo utama ai sepanga o oe ua fai fa aso esa amu ia e wa maliliu wa mapu atu male nei lalo langi wa sa fiu ile tele male tele o fa o susonga We're very proud that City National Ia malo lava whawhtai lava le on sai matango fia mania o le winga le ino tātam whanau longo pese ia tātou. E o ngā fui pese whanau longo ia e toe au mai e tātou I lalo I le mapusanga fo ilea. You know, it's time to rest, relax and reflect about what they're going through. You know, o pese, you know, we dedicate this song for them so we can understand, you know, the tough times that they're going through right now. You know, well, isi taimi fo ia fia tātou le pese whalale so vavea le anu vole musika. You know, ai ngalo e tātou, you know, these are the ones is so important to us, but we're missing the point. It's like a song that you can dedicate it for them, that you show your respect and you show your love for them, and especially you're thankful for who they are, for what things that they've done in our lives, and molatu for tam finger. Register Psalm 1, praise the Lord, Pastor, good word of encouragement. Ia malo whaftai tele lava. Luisa wha mausili talawhala wa whionga tuila epa whaftai sua. Malo sui fua ia ulua male au nanga. Ia mo mātou uma. Ia, yes, whaftai tele lava lea mana ia mai o la maua nei nofuna whatu. Ia, whapena fo o na whamanui ato resi whonga re tai au fau. To all our soldiers for your service and extend to our veterans. Yeah, malo whaftai tele lava. Yeah, I say turi te tau pe lava le tātou por kalame. Io lela nai e tātou e pese mā lia nai whanongo longo. Ia mato e fotua ia o tātou mā fau. Ia mana tu natu ai mo I lātou ili nei lava vai tau. Ia, le whainga tā fo I male ti ngāo lo lātou na whawhengai. Ia o hana matautia ia wai o konga he kia ina ia ma lo lava ia ma nei fo na fo tuanga les me o ia le ka inga aku nga nge e anu su ma vange kalepe ia so io pastor ia ma lo lava ia e sau se taimi ia tā tu fulo ta to pese vave wai e ta fuina sa nuni le show a wa fu tai au ave ese lo pulo a mata lo show ia fa pena fu na apa fu ta to ri ko mo atai o li ta se por kalami ia na o ta to por kalami turi lo pe lava o le tevile nei ia wo mai li ta to fa so longa I tupulanga talavo. You know, the future of Samoa, you know, it's in the hands of these little children. These are the futures that God has given us, but we have to show our future, you know, for tomorrow. Teach them. To tole la au to tole fatu pe lava le hele asolo te mana tua lava o isa mo fe mai o le apadei. Mai o le fa sao mo atai au. Ia, le aso la lea ia o le fatu leo bata tō ina ele tua I te tono la wil elele nei. Ia lela wa yeli tupulanga lea Samoa.
ia le tupulanga fo ila le Samoa ia a umatu fo tatou ma le olanga nei ia e whapena fo ino tau ave i latou. Ave latou le pattern of life, they hold that pattern with them. Koe mana tua fo i aso whapenei. E hao ngā tele tamaiti, toi tā ua tele fo. Ona iei lava le aso tātou te toi mana tua i lava le tala paulo la whai mai ia Timoteo i lua le whai upu e whā. Au le whai upu e valu. Na whai mai ia i le upu wha apeo le righteousness. Ia, whapena umala le lofo le atua ia ti tātou, making things right with God, but we have to teach our children in a right way. Encourage them. Let them know that life is full of love. Life is not poor of anything. But o taimi nei ia e manatua ia na tātou whanawiti. To all the youth and all the young people today you're joining in, or if you're watching us live by Facebook, I would like to encourage you to not give up. Before you even give up on life, you got to check yourself first. Talk to mom and dad. Mom and dad will help you to guide you through. Sometimes when we go through we have to go through hardships of life to get to the freedom where we need to go. And that's why God let you go through it. And every mountain that you walk on it, you press down to those mountains and you become victorious in His name. O le taimi lana nei, ia tatou o tatou toi tae ele, whais tatou tae lenga mā nei lava. Ia a whio mai le li, wa e sa unu ia tumo ia. Fast forward ma 20 minuta te anele tu lai valu si whafonga le tae for Radio Samoa, tae lenga petesa. Mama
ia whawhitai le li ilo nā lofa malonanga le lei. Ia wau ngā fo i le vaita e lenga le i pētesa mua wha mama o mai nai o tātou tino. E mo i lava tātou tile i tae ele ia i tonu. A ua ia Yesu e ve o ia ma le vaita ele mo i tātou e wha mama e se umai. Ia o ele e lea mai o tātou tino. Ia wha pena fo i mato so solo ai pa u se tu lau lava le nei tu la fiafi o manu o i ro tātou tino. Ia mato e mau o tātou la e fau mau tu lava lava. Ia wha pena fo i maso ia o te whainga nue ngai molo na whina ngalo. O asa uma wha pene ia tātou mana tua lava. E le mawhai lava o na ngalo awa o ngā o tātou mātua ia te tātou. E hei taimi fo i wha pena o na whau tua o tātou mātua ia te tātou. Awa nei ngalo. Ia tātou o na mana tua pia lava. O nei mea uma lava i le lofa maleanga le lei o le tua. Ia mena e matango fia te le aile. Mao ngā fo le tātou whāta singa le nei tu la fiafi. E wai mawhai lava i tātou. Ia ona I will learn something from you. You will learn something from me. And then we all discuss it together. You know, we're family. You know, and family does have disagreement. You know, and there are times in family when disagree with something, they can always come back together and try to solve it. You know, or sometimes, you know, when family disagree, you know, they walk away from, they forget to come back and try to solve peace. You know, in God's family, we do that. You know, when we disagree with something, we got to come back together and talk it out. Share with one another. Encourage someone. Prepare our hearts for the people they're coming, you know, to meet us in the most difficult time in their lives. But God himself knows who you are. And let me say this. You know, even you, Moana Ma'ilo, God knows you. And God will use you. Even Tamara Aotearoa, no for Inga, Taulata, God knows you. God will use you. You know, yeah. So Ohana Matautia, God will use you. There is a calling on your life. You know, there are so many gifts that God has given us. The gift is to build us up. That's how this Silver Fonga the Taya for Radio Samoa become where we are today. Because you guys helping us to build us up. And we build you up. And we build that relationship together as one. We encourage one another. You know, we care for one another. Even Maretta, God will use you. You know, to all of you joining tonight, if I be not enough for Malaga leo le tua, God, if ili filia oe le tua, if I ina oe le tua, if find mana me find God weka, it is a valley I ilei tu, malei tu, all to bring him glory. The glory goes to God. Avatu ia te ielevi inga e te tawai. Ioe. O leala fo ilane nā e aua tātou te tau nofo mā whapea o ia o te le lopo lale wala au mai e le tua ia te au. First thing first, you're on this earth for a reason. God called you, the first thing. The second thing, God's going to work with you to let you know this is what I want you to do in life. Ioi, whapea nā fo ri tala, you know, a le tua ia alu isa wha mausili. I'm going to use you. I know what you're going through. But this is how I'm going to use you as faith. Trust. Even though you're widow, but I guarantee God's still looking at your heart. There is something more in your heart that God would expand his mission in your life. Yo, not if I to wait tatu au mafuta ile nei tula. Tatu te fear lava. You know, fear my love. Because our God is a happy God. He is so happy. You know, God's not mad no more. He was only mad at his own people, you know, the Jews. Yeah, now God is a God of love. You know, fear le tua, wava ai mai wa fear on the fan now. And even though we're going through a little shadow of death, it's okay. Life fear lava le tua, because God, you know, God is sitting with Jesus. He's at the right hand of God, talking to God about you and me.
mai wal ma nei o fia mai o le ainga o South o le siufafonga o le tai for Radio Samoa. You know, what we talk about here tonight, they are listening in heaven. You know, la eva tuele vi inga i le tua. Lale na o te whamalosi awa tua le tato au mafuta le matango fia malo o tau lale lei malo tau nganga alofa. You know, ele te fo te tupu nei mea o le alofa. Ona ua o tau whai o mea sili. E au ngā to tonu o le fi au mani ngā luenga a le tua. Io e whapena fwoi o le whao ngā po tapu nuu fwoi. Ia e whao ngā fwoi oi le tua. Ia po e talo atu mo se tasi wale ma whai o talo atu i le tua. Ia pe a watu se mea ai whawhanga isi pātelo lo whaatali mai. Ia pe teu ai fwoi le manu o le lii. Ia ioi. O mea umalawa nā te whai atu e lo i loe i tātou. Ai lasi la fia mai e le tua le whao ngā ino i tātou. Ia lana lau te fia ma ua lofa ia te o tau ona o lo o tau wanga lofa i le tua. Ia mele gata i lea. Ia o iale nei tanga talawa wha valvalea la auto mai wha alongu logo mai i le aso me le aso. Ai le ai. Mo tau mai lava o lo tau wano lofa i le tua. Ma lo tau fia mafuta. Ia lalana ia aua o tau le whatamala. You know, whapena fo le tamale resto sta Samoan. You know, sa vali luma. God is using you. God will use you. God is calling you for his purpose. You know, tama fais ha vali fia. Awa tātou ona wha But o aso whapenei. Ia tātou na matala. Let our eyes open to see the glory of God. Seek him with all our hearts. And he will pour his out down to you. You know, God will call us in a different ways. We're not going to get the same call. You know, if your gift is the gift of prayer, pray. You know, intercessor. That means you're the one who's standing between God and myself. Look how big that gift is. If it's a prophecy, prophecy. La ungan upole tua, ta la ia tu le lofa. Ole tua, talk about salvation, talk about resurrection. You know, God's going to equip you. You know, for whatever it might be. Ia, e la le tuainga, le gift wanga le leo e tau whewhelita ma lein mato ainga. O te no foto lana te lol me lai tupu. Ia, o le tamala na matua e tuai o whewhe a te no foto e tamana. Ia, ai le se me o iai. Because God put us on this earth for purpose. God blessed us to bless others. God loved us to love others. Io et whapena umale lofa maleanga le leo le tua. Io ia asiasia tu pere tatu au mafuta le nei tu la talo whai ia. O loto tele pe lava tala pelias for any manuia. Lau sunga pastor whangalilo so for manuia ia au auna whape foi. O le au aunanga whape foi le por kalame. Ia maa lo lava whafutai lava le ne fatasi mai. Ia o tau umai anu lau o tui noa. Ia tau ingoa. Tal tau mai lava o tau. E lava le taimi e nofo ale tua. There will be a time that you might just sit in your living room by yourself and all of a sudden something click in your heart, you know, appear in your heart. And then God is talking to you. And God is saying something to you that you will never experience before. Like you are here for a reason. I'm using you for my purpose and to serve my will and to reach out to others. Ia ole taimilane nei ia to our audience. Ia ole pesele nei to all of you. Ia mai tātou te fia ia mawhātasi ele nei lava i tūla. Whamai upo le pese o i lau pele ea. 2 minuta te anele tūla iwa, 5 stars, mani pese ua whamai. Oi la upele
Ia whaftai malo lava le sa mai nei foi upo le pese o tātou ona whana o longo tua le nei tūla o le tātou wa fiofi. Ia wono nei minuta tia ni le tūla e iwa i le pō o le aso wharaile. Ia ai se i. Ngaso solo tupea le tātou au mafuta le nei tūla. Ia malo lava sa. Whaftai lava le mafuta mai. Ia o to telefoi la kamense wo mai ia fe mai ia ana kose talo fai so. Good evening, handsome pastor. Ala popo tua vau, malo fa malosi. Ia tainane le tala ina mare aswina o le vai o le ola. Ila na laf ma moivi ia le tua. Ia o le akta le na o le filifilia tātou i le tua. E whaunga ina i tātou. E whai taulanga ilona malu. Ia pa ia amene whaftai tele lava. Ia glory ma lo lava. Ia fo Myros. Ia Mudfale solo utalofa. Ia whaftai mo le upo o le atua i le nea fiafi. God is wonderful. Yes, he is. Ia hello Ken, beautiful talapeli. Ma loro soifua. Luisa Famausili. His grace, mercy and love shows and comes in mysterious way. Even if we don't deserve it. Let's talk a little bit about that. That's grace. Unmerited favor of God. That's his grace. We don't deserve that. That is so powerful. That hits home for me tonight. Because when I look back at the time when I was young and I was my teen years, become an adult, and now I'm a man, a husband, pastor, I don't deserve the grace of God. What I deserve hell. That's reality. But God himself turned his heart around and he brought us back into the 1 Corinthians chapter 8, and he says that God did send his son as a sin offering for you and me. That is so powerful. The grace of God is the grace that is going before us. That's what it called prevailing grace of God. Le lofara nao le tua malonanga le mawhai tātou. Le se tase mawhai ona whai atu iau sana whatatau. O le lofa maoni le nao le tua. Very, very deep. Ma nei tele. To whata panua ngā vale matango fiele upu wha malosi pastor. Ia whaftai tele lava. Ia whaso solo to fo ini. Ia oila upele ea. Fea tāra whaluisa. Ia lady beautiful, lady love. Ia fōle lei. Ia pena fo ina whatalo whatu. Ia to fini ia anakose. Hello my beautiful little sis. Fōle lele si wawi Myros. The beautiful sis. Ia Luisa Famausili. Malo Famalosi. Love you both beautiful girls. Ia malo lava. Ia sa ole lava. You know, ole. Times in our lives, you know, we kind of neglect where we all came from. But remember those times that we came, o no ausala, uile lea ngafa, whaftaile whamalosi, mai o lau sunga e whaife au whamanuia le tua, whaftai tele lava no ausala, whampena fu i whamanuia tu le tua te oi mala inga. At times, you know, we neglect where we came from. But we only think about how did we get here. But we forgot what God has done for us in the past to bring us where we are today. Ole manei ole afo, ole tatu tueva ai tasi le tua, ona olona alofa maleanga le lei. E whapena foi la tatu prokalame I sausi taimi ona tatu tartara no ai lea. O le alofo Yesu ia te oe ma. Wai le mawhai ona tu ua Yesu se tasi wa pele ia te ia. Le mawhai ona whatamala ia Yesu. Ono le alofane nao Yesu e le mawhai se tasi ona whamai e le matuspeia e mawhai ona shadow. E le mawhai pe tae. Pele e tae leo langa o tangata, se tu lo.
Ai o le atua lava ia is a clay master. He knows how to put us together just like he did from the past. Ilo. Ia o le pese request to a fila to fata panu family mo le pastor and IT o le pese mo le mana I love you more than yesterday. Yes, by Isaac Pulla. Ia mo le tatu o mafuta malfara no lava ia o no sai mai ia o le la wa ngalue fo le tatu o IT e sound ia tu le te pese mo le mana ia man tua le tatu is awale macho fa mai le upo awal tatu te masiasi ia I me tupu ia te tatu. Why e ma lava tangata ia a o Yesu ele ma na sau lava Yesu ia te oi Jesus came to you and me. He knows how dirty I was, and even though with all my filthy smell, you name it, he looked at me and goes, I don't care about how you smell, Pastor. I don't care how you look. I don't care what ugly face you throw at me. I'm here to love you. That's kind of Jesus that we know. That's kind of God we serve. Ia o le taimile nei, ia ona o le pese mo le mana o le mana ia tere le pese lea, ia o le taimile nei, ia, let's all hear this request song from Isaac Pulla, Love You More. Ia, sfuma tol minuta tere le tula iwa, ia, o se mai o lau whaafonga. Yesterday, I love you twice as much tomorrow. I swear to every word I say, I love you more than yesterday. You make me see the sun decay. Before my eyes were only crying. Troubles of my way, no pearly gates, no shade of gray. I love you more than yesterday. I love you twice as much tomorrow. I swear to every word I say, my love will never go astray. Misery, baby. There have been times of pain and sorrow. Life was no easy game to play until the day you crossed my way. I love you more than yesterday.
Le tautua whewhaipea le Al Rubius Junior Canceria Market i le a Long Beach o lo o tautua ina o e Samoa i le fitu aso o le vai aso. Te tala i le valu le tai au se ia pa ia le iwa i le afiafi. Whaatumulia le maketi i so se o loa Samoa e te filifili ai. Maua tangatalo Samoa, talo fiti, pusa fai, pusa mamoe, pata mai New Zealand, tanga lauru au, pusa turkey tail, po muripipi, maua le tau sami vela, mo tātou Samoa, mai le aso wharaile se i pa ia le aso sa. A o le tau sami Mexico la vai e te tala i le fitu aso le vai aso. Ma neia fo i ai whai te swinga o le tau sami, i oe, ko ma te isi le talo ma le whaspoi masima, ai alo ane i se tau sami Mexico e wha masani ai. Fa tonu se po avela ia po le size 2 mo aso fa nau ma so se aso fa ilungaina a fia lafo fo se tupe fa mo moli sa mo ma so se tunu o le lano langi a wani ngalo o lo yai fo i tonu le Al Rubius Junior Market ia le au unanga le Vico by Western Union money transfer le Western Union malana au unanga malana tautua ua loa tausanga e lafo nei e maua nei e uma nei fo i lona wha ngai na manatua e afe ane i le Al Rubius Market malana au unanga le malolo i le fitu aso o le vai aso o le tuatusi 5 tasi o Long Beach Boulevard, Long Beach, California 90805 ia pe telefoniane i le telefoni 5 fa fitu tasi iwa valu fesili mo le lipule Ruben Gonzalez ia po le tamaitai o fou le leisi uawi maies manatua le au nanga i o Al Rubius Junior Market i le fitu aso o le vai aso. Center. Ia o le tasi leo le o nanga e whapenau ni iai o se tasi o alo ma whanau o le tanu. Sir Winston Finance Centers offers home loans which includes FHA loans, refinance, reverse mortgage, jumper loans and VA loans. SWFC offers commercial loans as well. Do real estate? SWFC also do real estate investment. Offers any kinds of life insurance which includes guaranteed insurance for any health issues no matter the pre-existing condition or health issues with no medical examination. We can insure someone with no social security number with this policy. Universal life, term life, etc. Should you have any questions, which I know you are going to have a lot, feel free to contact me. Please know that we are always available for any individual or group presentation. O le Sir Winston Financial Center mātou te ofoi nātu o la mātou o nanga mātou te ofoi nātu wai o home loans so se loans lava ma mea tau whale. E au fia ai for your FHA, refinance, reverse mortgage, jumper loans and VA loans. Mātou te tautua for i commercial loans loan tau pisinisi. Mātou te tautua for i mea tau whale whatau watu ma whatau mai. Whapea for i mea tau real estate investment. Mātou te au auna for i mea tau life insurance, so se tuai ngā life insurance lava e o atuai lava la mātou au nanga. Ai mai se for i la mātou. Le mawhai o na insure i nai oe o mea tau health issue e ai la mātou au nanga insure i nai oe. A whai e le ai sau social security number i mawhai lava o na mātou insure i na oe. A iai la ni fasili whafso tai mai au, tolu lua tolu, tolu tasi fitu, valu tasi o valu. O le nei au nanga ma le pisinisi e owners tamai tai Samoa e suafa ia luana, nawa, whawhitai tele lava. Ia, o le tasi o le ngā luenga o lo whapena o le eila tau o le Sir Winston Funeral Services o le whale maliu o lo iaila te tonu i le lato paketi lea o le tonu tausanga, 5 tausanga, ma le se 10 tausanga. O lo whapena au nanga fo i lato i so se tū lava o le atonu o Amerika po whea lava e tupu mai ei o se whanawelave au wa iei o lau whenga tū si e te tonu ma seinia e whapena la o ne ato le tausanga o na se lau pasene lea e fua fo te tele o tausanga o le whenga. O lo iei la le tonu whapea e o fo i le vaenga fo i le cremation.
le taimi foi le fa le wefu foi tino se te low e fa pena foi no o trailer la tau au nanga o le manaia foi la ra le por kalame ona ole ta pena ina mo tatou mo aso o sau le aso lumana i wa atupu mai o fa lave lave ia e le mai loa lava i tatou le aso tatou te ua le nei laro langi wa te moli mawina e au ngā telo le nei wa tele fo i tatou ainga sa moa ia ua whapena o na whaalango atu i lea i le whanau ia e moni wa whai fo i to o lua ma ainga o le whanau ia e tatau fo o na fia o tamaiti ia fia la tau ainga a tupu mai o whaana velave a wane te ngā ina se tasi pe polonga o se tasi ia a ia ma neia ma matango fia mea umalava fifilia ia wā lava le aso mua o le lumanai ai mase lava taimi o maliu leo au nanga la lea whapena fo ina la tau na so suani i tonu fo i o mei o fale mo fale lau singa me whapena e o atu fo ina la tau au nanga i so suani atuai ia te oe Samoa ia po lea lava sau whaafisiri telefoni aluana o le ofisa o le fitu o fitu ono lima lua tonu lima iwa ia po lan telefoni whea vea i tonu lua tonu tasi fitu maru tasi o vanu e masau tele le whasa mo aluana ia o le taimle nei au hapeo e sa niu ne whaisi aso whanau e kueni no o lo iai lana lato ESA's Protection specialized in sound reinforcement sound system rentals, backline rentals, DJ services. Wala aula ia e 20 ile lima o na lua tonu valu tasi o lua. Ai a whapefo e te mawhaina email ia te ia lima o le star production i le gmail.com. O le lea whae au nanga ia o ngā telefo i whae poiponga o anniversary o aso whanau. Ia a whapefo o sause malanga mai Samoa. Ia au o fie mau se wha ili e tata. Ia le uso le ia e kueni no. O lana ia lava le tāleni i o le tasi foi leo ana tāleni wau mai leli e whao ngā mo i tātou te fia ma whamanatu ai o aso tāhua i te tonu ia te tātou e-maili ia lima starprosounds@gmail.com ESA's Production Specialized Sounds Reinforcement Sound System Rentals Backline Rentals DJ Services ia mana tua wha au e kueni. Le laka pi wa lata o na aso mai. Last7rugby.com o na tonu lava siasi if you need other tickets. If you haven't bought your tickets yet, go back on the la7rugby.com or call the 1-888-9AXS-TIX for the tickets. All the information regarding about this date about the rugby will be on this website. O taimi umalava po le hafo sa whaafisili ia e asiasi la te tonu o le website lea. O le ia umalava whamatala ili atoa o le taimi fo i o taalonga. Ia ba le aso e a matai o le aso fo i e umai o le taalonga. Ia e whapena o na mawa umalava te tonu o le website al la7rugby.com. Ia awane ngalo ya te oi asiasi atu yai ia ma whaatau lau tickets ia whapenau na asiasi atu e tapua ialo mwhanau o Samoa ia o le taimine nei ia o se mai alo whaafonga i le pese o saunia ma o tau kore na li isu i whewhiloi e vavai foi o le netu la ia atu e foi mai ia tato e whewhiloi foi le alofa maleanga le lei o se mai alo whaafonga
uana se toto Olo upale uale so Ua motu si ala ufa solo Ele faya so ula to aia no ita ile falo Awe we dali So ia te fa ano ano Olo uale fale na via ua elo Si lua tonu fale alofa Ai li mai au tau toga Kuana mea ilo umama mau totoga Iua motu le mai o le senga Oi kalo fai sa moa O le sa fai mapo Malo lava whawhatai lava le on sai malo fori oi matango fia di o tautanga manai a tele la tau sa saa ia whawhatai malo wale o se le watau lunga tau lima ia o tau a au wa manai a fo ia malo lava ia o whainga lava nao le sivaloa e whape nao ia whatau pati whau mumu ia oso i lunga oso le pola ia toso i lalo oso le pou ia o le taimi lade nei ia o le a tātou sāwale vale atu le tasi tua le tātou Port Kalame i winga i tala mea lo te tupu i nei i le lau whanua ia po o whea fo i le tuo